Klaim da Kenya ki MLA badon haka sarkar ne haka liang pesha. Pat halo ke jenglong jeman hapo katnat puli puti haka jela. Uwe uri orang ba anari boy district da jing sau kia ka bajur ulami syakman. Ban teteng ia ki nrupungut ki MLA hapo ke jela. Halo ke jengbam sim kia ia katnat puli puti jong ke jela. Uba Cleophas 3 nongrum uba de unong song snong jongga snong umdap rangi Hariboy district. Bat kum uri orang ba nariboy ulami syakmat ban kren halo ka jinglong jingman jongga tanat puli puti. Kadai ka jing so khia jong u halo ka jing bat ka jing syak nyot ben kinong hi kai hapo ka jela baka sarkar bat wat kinong me ikman ki bo syak kinong ia ka tanat puli puti. Kung siya ngasmo banangu yung blay wala yo nagalat banyak kren ki ben paportay yan ay kabodon po kung sim dengan berkren da school kabar na blay ki press media ki biya don mangne ki ba lamba yung ki buru-buru nya siya guna ka kren ka kren yung akan report kalau ba nga kwa berkren si panggikam ki dewi kam school da kam sim ko bakya kumu way na giro ba budang gajing kli na kunta ko ka pa kari ka jabundu khamtam hagidai buka ule uthi hagajing ijunga kine ki hindu phumut ti amale jongka legislative assembly Meghalaya ka jungi kibu sharut ya ke education department namar ba kimyo income ane kimyo jimuntoi na kane department kumta kapan dinjan ya kena hikay school ki jungi kena hikay school ki jungi ki bupli ki shat tulok dagi benai ki khun ki ti ki hing ki dinjan ki don ki basaram sa sha ha ki dukan ki pedo ki sha kan me ki sha kan ha ki dukan bat om dengan ta ki shem ji app kan siu ki by school ki baca ki khun ki ti ki shem ji app miang ya ki kami ki sel kan ya ki jingle ki kena ki ndupung ki male ngam dong atang ka sarkar Kim keren A hagini ki sok nang ada habjade buat kena ka department kumta konra tingnya ki MLA ki minister ki engineer kino kena kerustan lada kim don ki school kimi hukum kita namar kata ka school ka day ka karkhana lane ka factory ka basna ka penmi yai ki belu ka basai ya ka cloud na ka jebing jong ki belu namar kata haging isya ka education department ka de belong department ka hakmatan ka bag sarkar ka na bisa kambun bat kene kai ki bunyo tikenai ye ki sip ki juki khnam kelak piang ye ki kam school kam stai nangta habidai bat infrastructure habawi pe ye ki school ki don ki school wat bunong ki school ru nila lain ki don ki school ki bajot ki bapra ki ben syuki ki bapak ki pe ki kena ko ki tem ki semjanja ki don ki school wat blak wat ki mundan kena kai hak tho ha biar ka bukum kita namar kata ngaso banong ba kena kala don kam on tang kena kai kena kam de isu tang ke isu juga kena kai kala de ka isu jong upat ba nong seng jong ka Meghalaya Borokowe banyami syakmat la de ben melang bat ki kmi ki pajung kena kabamut ki pat bat ni borok jong ka Meghalaya namar udah ke school kalau hukum ni kena hikai kami tolong ki kun ki jungi ki de bele ki school kema lada kena hikai kin mentakin kham ki school kin pep school kin strike kumno ki kun ki jungi kin pulen namar kata na tepan na kalian jangan ngom ba ngide bin sim khiano bat ki kami ki pa kabamut barang pe ba jong kam kalian kalau ada ke isu kalau ada ke pentang jong pe ba banyak mi mat lada sukat perusahaan nah kalian juga kumoi de gino rumba jong kena kadong kathan ngai iya pinjar ka bakat kene balada kasurkat kam snap ngan sanang apply da kiwe pat kilak kelinti ngan sawat kiwe pat kilak kelinti ki ben peni yang sukat ya kejingle jong kena sukat ngan peni namar ngar ngamde bru bomroi lane ngamde bru bethali I am not a man, I am not an empty man. I have something to do for the goodness of our community, of our people of Meghalaya as Dewa. Ni dan kami yang kene. Namar kita ni kene juga ngada sim. Kian sisa
But ngakran hamne daga jing sukia daga jing jauman daga jing sosik tang na kumta ki na hikai ki bi jungi. Tang kena kitin ngasai kalabiang kublish bun ngin senang pe kai penjas kemat. Ini dang ini bukli ya kena kai ad hoc ki batia wat ka purmet hasulo. Bukli kila klet ya la ka jong ka akor ke burom. Kila klet ya kalau dia ki hap thi pun kemerat ki hap thi pun gisnyang pun kiksau hapon thi po sulo. Ka tu boleh ke kinle jong ka nia kesukaan Meghalaya ba bala ki tuput kemele. Nang tak kena gini kumjuru kena kai SSA. Baru kena kai lagi long SSA, lagi long di ad hoc, lagi long di defisit, lagi long hata no kono kebentar makidon. Na kalian dengan apa bagi na kai kinyo biang ke jung siu. Kenang bikin la ban pendek hoc, ya la jung kamera. Ngalor kataru. Kasorkan pen biasa sih kena kai. Hari ini saya kena kai ni ban like program. Mentang lagi kena kai ladal apa election kin hab balik segi election ki hab balik segi nasi kita kena duty election na kena kai skor ladal duty election kalau nong lat kela du ki silbos kela du nama kata kalau duty election ru ngai bakino hikai kini ben mat na kana duty bless you.